इमेज पाउडम यंग ताबिरी बसिंगबु तराम नोक्स बगलोयना खुरुमजरी पाउडम असिगी मरोय पाउ ओइना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अहुम ngasi चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मफम अहुमदा हांगदोक्रे JN मणिपुर डांस एकेडमी हॉल दा जुलोन जत्रा फेस्टिवल पांथोक्रे लोयना मणिपुर यूनिवर्सिटी की शटडाउन की खोंजंग हयेंगदगी हंदोक्लगनी हौजिक मपुंगय पालो बिरसी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर अमसुंग डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेस मणिपुर अनिना सिंधुना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अमा ओइरिबा आयुष्मान भारत की मखादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अहुम ngasi चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मफम अहुमदा हांगदोक्रे मफम सिंग अदुदी कोमलाथाबी उनोपात अमसुंग लेंगांगचिंगनी ngasi कापम कोमलाथाबी PIC दा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हांगदोकपा थरोंगा मरी लेना थोमा मेमोरियल हॉल कापामदा पांथोकिबा थरम अमदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर लांगपोलाकपम जयंत कुमार ना अथवा मिथुंग वाटर रिसोर्सेस अमसुंग यास की मिनिस्टर लेटपाउ हाकिब ना थरम मपु टेक्नोपल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA डी कोरुंगथांगना अखनबा मिथुंग अमसुंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना अखनबा लेंगबिरकपा ओइना सरुक याखी मिनिस्टर जयंत कुमार ना थरंगा मरी लेनाबा वाफम सिंह फोंदोलादुना हाई हौजिक इंडिया दा पानलिबा लेंगा असिगी प्राइम मिनिस्टर ना आयुष्मान भारत हाइबा स्कीम असि हौदोखिबनी मिपुम खुदिमा हक्चांग फना अमसुंग नुंगायाय फना लेना पांदमदा सेप्टेम्बर 2019 फावबदा मणिपुर की ओइना सेंटर कुंत्रा हांगदोकनाबा पांदम थमली मसिगुंबा मखलगी थौरांग अमा पाइखलकपा हाइबा असि पालिबा लेंगा अमगी अफबा लेंगा लोनगी थौदांग अदुनी लेंगा हाइबा सिदी लिसांग सिना चथरकपनी BJP ओइगेरा कांग्रेस की ओइगेरा नत्रगा NPP की ओइगेरा ओइनिंगबा पार्टी ओइजसनु लेंगा हाइबा सिदी मियामबु ख्वाइदगी अफबा मखलदा मियामबु सेवा तौनबा होटनबा हाइबा असिनी अफबा मखल की लेंगा हाइबा सिदी पार्टी नत्रगा पॉलिटिक्स की मानदबगी वाखलोन थादोकनरगा ngasi मिरोलगी लाइरबा मियामगी हक्सेलगी खनबिरगा ngasi हांगदोलिबा असिगुंबा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर असि मियामना निंगथिना चेक्सिना सेनाबिदुना मपुंग फाना चलाइबा ngamnaba होनामिनसी तुंगी युंबी ओरकदबा अंगांगसिंगबु मसामउ फनगे हाइबा तारबदी ममासिंग मसा फनबा ताई नुपी ओइबिसिंग ख्वाइदगी चाउबा लानफमनि हाइनरिबा अंगांग उनबा अमदी उनद्रिंगै ममांग मतुंगदा केयर लौफम अमदी अहल ओइरबसिंगी केयर लौफमसिंग ngasiगी सेंटर असिदगी कानाबा अदु लौबा फंगलगनी मियांगी मतेंग यावदना थबा अमतो ओइथोकपा ngamloi अवाद अपा लेरबसु हाइबिरउ लेंगा की माइकैदगी पीबा याबसिंगदु पीनबा होटनगे हाइनसु महकना मखाताना फंगदोखी असी स्कूल एजुकेशन दा कोइना कितम गवर्नमेंट स्कूल से सोटम वाले प्रजा ने गवर्नमेंट स्कूल थाजतबा होदगी ने सिमिलरली कोई हेल्थ केयर सिस्टम दा थाजतबा होबो तारगने कोई दया लाकनी अदना प्रजा ने थाजताना बत प्रजा थाजत ये न हट तागने we should be sincere सोई में जगह सिंधु को तो मैं हम याव मतलब यार ने सिंधु का तो मोह ताना लाइक सिंसियर मतलब बुरी भी खलगा और सातों में से थौरम मपो ओइकिबा मिनिस्टर लेटपाउ हाकिब ना हाई मणिपुर इशू यामना लैबा लमदम अमा ओइरे सेमदोकपा अखोई इसा इसादगी हौसी कनागुंबा कांगबु अमा लाकलगा मणिपुर असि सेंबिरगदबा नते इंजीनियर सिंगना चुमना थबक तौद्रियो फावबा सेंगा सागपगी थबक क्वालिटी लैबा मणिपुर ओइरोय पॉलिटिशियन सिंगना करप्शन लेतनबा फना लाव खोंगलबसु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिसर सिंगना चुमना थबक तौद्रियो फावबा कानाबा फंगदबा मानदे मरमदी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंगना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पाइबनी ब्यूरोक्रेट सिंग असिदी लेंगा की मेसिनरीनी मखोइना चलाइबनी पॉलिटिशियन सिंगदी सई मजा अमा पाइरगा सन होइबा खकनी हाइकी अखोई लेबाक से इशू याम लेबाक अमोइबा मणिपुर लेबाक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर सिंगना चुमना थबक तौद्रिफाव असिदा पॉलिटिशियन अखोइना माइक लाउदना ग्रुपदना अदुदा करप्शन फ्री अदुदा तौरगा तमसे
kaisu materialize oiba ngam mat Idul Adha gi thoramasi Imphal gi hata amadi Babu Parada masajid singda pangthokre mafam adugi Muslim ichilinau singna masajid chatuna isorgi mafam da thawni jaraga madung athom mahausa duna thoramgi nunggi oiba wakhal phangdoknaki Idul Adha na lakpada iramda masjid leiriba haidi dharma tinnaba tinnadaba punamakasa masi nungsi chanana leiminaba amaga yengthinadaba haidi isu kaya gumba laiba punamakasa punamakna thengminaraga isu singase solve toba masi masu aigi maikaidigi wana masi thamjaningi hairiba nungsi chanana tangdu laitana chen sukun rahat ki sata punsi lenminaba haibadu media ki thunga thamjage More dasu Islam dharma satpa metei pangalamadi Muslim ichilinau singi senglaba kumai Idul Adha thoram chauna pangthokre Idul Adha thoram asida more da leiriba Islam dharma satpa metei pangal ichilinau kayana masajid da isorgi maphamda thawni jaraba matungda athom mahau kaya saduna thoram asi pangthokhi thoram asi pangthokpagi nunggi oiba wakhan di alana takpirapagi matungina Ibrahimna mahaki nungshiraba masa nupa Ismailbu alada kathokhiba adugumlaba nungshi wari adubu ngasi phawba lep laitana khudung induna Idul Adha gi thoram pangthoktuna lakli lamdamasta lairiba khamthengna waraba kana laijadraba anaba singda kharadang tengbang oinaba haiduna Chief Minister Nongthombam Birena Chief Minister gi haksel gi tengbang CMISD Kobais ki mama hodoltuna miyamda kanaba kaya pikhrabasu rimsta thasi gi taramari dagi CMISD gi card paiba anaba singda hidak piba lepkhre maramaduna patient sing hidak leiba ngamdabadagi anaba sing maithakda ngaubaga sap manare hiramasi gi matangda lamphel da leiba rimsta pangthokpa pawgi mipha amada patient sing na pawmi sing da haiki card asi paijarabasu hidak piba lepkhibadagi anaba sing da sauna khudong chadaba thokle sel paidaba khamthengna waraba patient sing da sayol amarom hidak phangandana thamba haibasi mathong huktaba thongni maramaduna Manipur ki Chief Minister na anaba sing asigi awaba yengduna athubada hidak phanganbiduna awaba si ko anbiu masida CM na thawoidrabadi makhal makha kaya gi khongjang sangsilagani amaromda CM ISD card asigi makhada mari lenaba singna hidak piriba mo matawasisu Chief Minister na amutang yengsinbinabasu appeal torakli adubu nungalaga hidak phangdi ngasi bo hidak phangdi adu moigi kari positive response kari lege ase ko yengdon lakoni adubu koi ngai beda koi ware tasene present party hidak phangdi awa ngakni no lemineri me amsi ko auna masi awa basi khangiraga Chief Minister na atuba positive response sama atuba kanomal lakhon haningi am present party ki side ge masi thamjari Maharashtra Laikha Sandrana Hodolamba Zulon Yatra Festival ngasi JN Manipur Dance Academy na Sinduna Academy asigi mandopta pangthokre tharamadda chorus repertory theater gi chairman Ratan Thiamna athoiba mitung JN Manipur Dance Academy gi vice chairman Professor S Dombina Thoramapu oiki Thoramgi athoiba mitung oram piraduna Ratan Thiamna hai academy asina afaba mahiroi kaya puthokli hairiba mahiroi singasi national level gi artist ama oinaba honaba tangai phade masina ekhogi tradition bu mangki gadabadagi kanba ngamgani haiki aduga ngasi smaina parampara bu mangki nanaba haitana preserve tawdana masibu suibu bindagi seba phangdana ngasi asukkuiraba aras bhai chandrana hogu eram juloni hajakraba jatra asi festival si vayasi ay yohan kuitama ay na dance academy uthakat Women Action Development WAD na not necessary Devi Special Just Pokso Senapati bu aki tujung pon ba madi pamdaba thodo sing dei ngathoknaba Y class ke security amadi atai matik chaba ngak senabagi thorang athuba matamda lakhotpinaba appeal torakli ngarang August ki tang 12 ayuk pung 3 makhairom tarakpa doida not necessary Special Just Pokso Senapati na leiriba Dance Park Court Senapati District da singnaningai oiba aki tujung pon bagi thawong khara satharambagi pau watna phangle ngarang sakhangda myoy khrana not necessary gi security guard oina leiriba person singda marilena daba wahang pahong chatharambagi pau phangle haina wat ki secretary na
हाइरी पनबे याबदी पोक्सोगी स्पेशल जज ओरिबा ए नौतनसरी देवीना सही कुनमाथै सुरबा नुपा अमना इंग्लिश सिंगई 15 दा सही मरी दा ngairibi सेनापति डिस्ट्रिक्ट तगी अंगांग नुपी मचा अमबो रेप तौरगा हातोकलंबगी मरालदा सिबगी दंदी पीखिबनी माने पीखिबा वायन विचार अदुना मरम ओइदुना पामदबा थौदो थोलकनबगी अकी तुजुंग पोहनबा माली ममांगदसु गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंग किशन अमसुंग मागे लोइनबा सिंग खुलाई पाइबसिंग न तमथिना हातखिबगी थौदोक लैख्रबनी अदुना खुदकी ओइबा वाफम अमा ओइना वुमेन जज ए नौतनसरी देवीबु वाई क्लास सिक्योरिटी नत्रगा मतिक चाबा सिक्योरिटी पिबिनबा सेरोल असना मखाताना हाइरी महैरोय संगी कैरियर की येंगलगा मतम खरगी ओइना एमयू की टोटल शटडाउन हयेंगदगी हंदोकलगनी हाइना मुसुगी प्रेसिडेंट एम दयामन हाइख्रे ngasi mutagi office ta pangthokpa pawgi mifamada wafamasi phongdol aduna mahana makhata na hai tha sigi tara tarukta sarkar ga MU community ga gi marakta sign tawna khiba MOU adugi positive oiba response ama lakpadagi khongjang asi handokpani adubo vice chancellor AP Pande lokthokna ba khongjangdi makhata na changsingkhigani amadi khongjang manungda mateng pangbirakhiba singbu thagatpa phongdorakhi MHRD की अप्रूवल मुखादा MHRD की मुखादा एडवाइस मुखादा अखोई यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार इंचार्ज ओइबा दशाम के सोना अखोई MHRD की एडवाइस मुखादा माइना नोंग कोई हर रिपोर्ट हम दिलाक लाए हम डेवलपमेंट ऑफ लाइ दुगा याम सेंगा रिपोर्ट की ओइना उनकी लाइबा एमओए की मतंग में अप्रूवल हम उनकी अखोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के नोंग की दुगा याम सेंगा हांगदोक्सरी रिपोर्ट से मदि साधना मेरे नाम इंटरेस्ट कम जरो रिपोर्ट में लेबाक असिदगी अंगांग सिंगना चाकनी बगी थबक मुथतनबा पांदमदा इंग्लिश सिंग 13 तगी हौरगा लेबा असि खोंगचत्ता सलखिबा जम्मूदगी आशीष शर्मा ngasi मणिपुरदा थुंगलरे माना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब पामी सिंग उनबदा हाइकी माकी खोंजंग असि त्रिपुरा अमदि आइजोल यौर मतुंग मखाताना अतै स्टेट सिंग चकनी मसी अंगांग सिंगदा अफबा अनोबा पुंसी महिंग अमा हिंगहनबगिदमकनी हाइकी हाना मैतै हुयल लालोंग सिंतम संगलेम सजाल एकेडमी हाइरंबा हौजिकना द यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन हाइना खंगनरबा ऑर्गेनाइजेशन सिगी 15 रक सुबा राइजिंग डे की थौरम हैरोक ngarouthel कम्युनिटी हॉल दंगसी पांगथोखरे थौरम अदुदा थौबाल जिला परिषद की उपाध्यक्ष टी नुंगसी सिंह KM ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल खांगाबो के चेयरमैन KS मैनेजर मंगांग ऑल मणिपुर अपुनबा नुपी समाज के प्रेसिडेंट TS रमनी देवी अमसुंग लीगल एड काउंसिल इम्फाल वेस्ट की एडवोकेट खुराइजम कांतना मथंग चिना अथोब मिथुंग थौरम मपु अमसुंग अखन मिथुंग सिंह ओइकी ngasi ki थौरम अदुदा तोंगान तोंगान बा ब्रांच सिंह दगी मेंबर साट्रेट लोमना सरुक याखी अमदी फिमु सेपा मेंबर सा मरोमना ऑर्गेनाइजेशन की फिराल सिंखपदा UFO की सैल्यूट पिखी थौरम अदुदा वांगलादुना UFO की स्पेशल ड्यूटी कमांडर खोंबना हाइकिबदा ऑर्गेनाइजेशन से हिंसा लैतबा मालेम अमगिदम लिंखकीबनी अमदी ऑर्गेनाइजेशन से अहल सिंगी मरक्ता अमसुंग नहा ओइरिबा मिरोल सिंग असिगी मरक्ता लमचत बेबा लेंगदना लेहनबा मांगख्रबा इपानात इपुनात हंजेनबा अमसुंग मैतैगी धर्म कननबा असुंबगी ममल खंगनबा वाखल तामिननबगी पांदमदा लिंखतपनी हाइकी तराव आर्ट एंड कल्चर की चेयरमैन मोरेन हाइख्रे तराव जातीय सी लिसिंगनी मापंदा यूनेस्को न मुदख्रे हाइना लौथोखिबसी अमु हना हिंगहनबा होनसी हौजे हौजे मणिपुर की मफम मंगा चांदेल की मफम मरी अमदी उखुल डिस्ट्रिक्ट की मफमदा अपुनबा तराव मसिंग संगा कुनमरी खुंदादुना लैरी हाइरिबा फुरुक असिगी मियोइसिंग हिंगहनबा जातीय सी मुकिदनबा लेंगांगा थबक थौरम सिंग लखतपियो हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग उनबदा मोरेना फोंदोखी Pakistan Garden da aure bi sambugi lai hariba asimak tarawi tres halaga mingdi matei gi lai gi mamin hapire asidi su na haijai PSA taraw P inhangnu haibi pawa kai hakrabani taraw sakulema si kandiduna laktiba adumba laremene yamna te pambiruna taraw si lemai si mutpi ade taraw kandabi ade hamsi yamna matei pambiu यूनाइटेड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी USRA की कमांडर इन चीफ सोइरिबा अमदी लुप असिगे प्रेसिडेंट लानमिनथांग वाइफाई ngasi ayupung 9 ताव मतमदा चुआचामपु
district ZEO office manakta sakhangdabasing nomaina kapna hatlamle hairi thaudo asigi matangda phangwa pauna hai lanmingthang wifi na ngasi ayuk cha thaknaba mafam asa tholakpada sakhangdabasing aduna nomaina kapna hatlambani lanmingthang wifi masagi sahi yankhai taruk lom sure hairi thaudo asigi matangda Churachandpur police station na case ama lokhakiba loyena misi asigi matangda thijinba hokre hairi panba yabadi USRA asi hauze Kuki National Organization makada lengaka suspension of operation su tongna lairiba lalolo amani amaromda lanmingthang wifi bu nomaina kapna hatlamba thaudo adubu yaningda phunoduna KSO Churachandpur na ngasi ahingdagi pung 19 gi Churachandpur district total shutdown tawkre hairi lengak na miha association ba mioi athuba matamda puthoktrabadi hena kanba khongjang changsilagani hairi Nakalamaromda Zomi Students Federation nasu lamingthang wifi gi mihat asi yaingda phunotuna mihat association na ba mioi pung 12 gi manungda phaduna cherak pigadabani hairi Jiribam police station de kilometer kuntar uram chatlaga leiba Goa khalamadi Borobekra ani gi marakta sabaloidriba Valley Bridge amang asi ayu pung 3 khai helakpada labor singna thong sabagi thabak chatharingai da delakpadagi mioi tare sokle tarak ki manungda ani gi phibamdi luna leiri thaudo aduga marina jiri police na case ama register tawkre hairi thong tekpada soklo mioi ani dudi Rajesh Thongam Sahi Kuntra Pokpa Kumar Thongam Lamtai Kuno Manau to Laisham Sahi Kunithoya Pokpa Nilo Lamtai Kuno KS Dolo Singh Sahi Kuntra Manga Pokpa Laikhidraba Joy Babu Gawa Khalkul Mahak Aruba Pibam Dalaikanari Thoiba Maisnam Sahi Kuntre Apokpa Kuljit Lamtai Kuno Su Aruba Pibam Dalaikanari Seram Loken Maitai Sahi Kunmanga Apokpa Ningthia Maitai Lamtai Kuno Di Isok So Odre Hairi Atopa mioi anidi thong sabagi thikadar Umakanta amadi kanhai koba amani makhoi sing Borobekra Health Center amadi Jiri Hospital da laikanari thong asi PMGSY gi makhada sabani Prime Minister Narendra Modi amasung Pakistani anuba Prime Minister Imran Khan na lebak ani gi mari phaga hanabagi wafam phongdokna khrabagi matungda Sainana madugi sengotpagi thabak thoramda daita longningbagi apama phongdokre Sainagi Foreign Ministry gi wangangloi Lu Kangna haiki regional peace stability and prosperity gi dama India amasung Pakistan gi mari phagahan bayamna maru oi South Asia da India amasung Pakistan maru oi balebak singni lebak animakna santi gi dama punna thabak tominarakani haibagi Sainana thajai haiki Uttar Pradesh ki Madrasa ma Independence Day ki thora manungda national anthem sakidabadagi state government na madrasa dugi recognition kathakre Badagoda leiba madrasa Arabia Ale Girls College ki recognition kakre district minority welfare officer Prabhat Kumar na haiki inquiry committee na thagalakpa report ki matungina madrasa si recognition kakhibani Independence Day ki thoram pangtholingaida national flag singkhala matungda madrasa adugi principal Fazil Rahman amasung oja kharana national anthem sakpa thingki thaudo adugi matangda video thadorakpadagi miyamna khangnarakibani district magistrate Amarnath Upadhyayna order ama thoktuna district minority welfare officer da thaudo adugi matangda thigahankibani India da nong suriba sig matangda USA gi National Aeronautics and Space Administration NASA na satellite sinaduna video ama thadorakre Sama monsoon kumgi nong asi sahi gi oina matam asida India da yamna kanba nong chuba matamni sahi asida khwaidagi sathiba ising isau Kerala da mayoknari mioi sani kunthamathoi sikre loena mioi lak ahum dasmik ama marina mayum thado hanki nasana haibada August 12 kun phauba nong kana subagi banani utki ahanba banda India gi awangthangba sarukta paksanna nong zuki Nong subagi sangchatta sayolda insit manga henki aduga nongpok thangba sarukta instara mariyoki ahanba banasi general monsoon ga loinai ani suba ban na pak sana nong sude akakna mafam kharada oina kana haithai ani suba ban dadi nong subagi sang sayolda instara nipan dasmik manga yowi data puthokna ba global precipitation management GPM gi dama integrated multi satellite retrieval sinai hairi Sanabagi Pauda, all Jiribam Sports Association Asa Jiribam na Sinduna Jiribam Government Higher Secondary School gi playground Hokiba Thagi Tarik Kuntaret Lising Tarani Pandagi Hoduna Tim Tarani Twina Saruk Yadun Satarakiba Taramanga Suba Chandam Inunganbi Memorial Mini Boys
Under 13 football tournament lising Nipangi, Ngasi Sanakiba semi-final round gi first match da Mokamlung FC na SBNYC Jirigat Timbu goal amada maithiba piduna Mokamlung FC team final sangki aduga anisho match da PYC Paitol na Lalpani SYC bu goal tara amada maithiba piduna PYC Paitol team final sangki first half among the SBNYC Jirigat team gi Sanaroi BK Gola jersey number 9 na Kulumdoi suba minute da goal ama sanduna amadi second half matungda Mokamlung FC team gi Sanaroi David jersey number 10 na humpu suba minute da goal ama sanduna team anina goal sab manana leinaki team animangna goal ama ta sanba ngamna dabadagi referee na ahenba matam piduna makhata na sanaki ahenba matam pira phawada team anina goal ama ta sanba ngamna dabadagi penalty kick kaunaki penalty kick aduda Mokamlung FC team na SBNYC Jirigat goal ahum amada maithiba piduna Mokamlung FC team final sangki second match da PYC Paitolga Lalpani SYC sanakibada Joinal na 13 suba minute da goal ama sanduna account hangdoki aduga PYC Paitolgi Sanaroi William jersey number 10 na 13 suba minute da goal ama sanduna phasa omangda team anina goal amam oiduna chap manana chatki second half matungda PYC Paitol team gi Sanaroi Lalharuna 38-46 60-64 69 suba minute Hingsing Hongna Nipu Humdoi suba minute William na Nipu Mapan Humpumatoi suba minute amadi Lemong Sangna Humpumdoi suba minute goal mapan amuk chanduna PYC Paitol na Lalpani SYC Timbo goal tara amada maithiba piduna PYC Paitol final sangki lakliba August ki tang kunmari lising nipan da final match da Mokamlung FC gi mayok da PYC Paitol team anina sanagani Hauziaroi bada maroy pamukana pizari Health and Wellness Center ahum ngasi Chandel district ki mafam ahum da hangdokre JN Manipur Dance Academy Hall da Julon Jatra Festival pangthokre loyana Manipur University gi shutdown gi khongjang hayeng dagi handok lagani Ngasi gi di paudam pijaba matang nasi loisinjare miyeng tabiriba singbu khurumjari